Good morning, Gwantin County Yutin, Malakurunwa. Uh, Anda manduni chankos nyag malianong wai ni gwasme. Dera ner mala kenyam kana diala kontin. Barwai ni bakaling gwasme ka nua TV. And wale shanka wal bakel ka paibade kuron kine dangra widi jan dangra widi dit. Baran palping ke wantin koni bikon keling. Kenyam dera ner teskal wash kana diala kontin liang karwai ni gwasme. So nakajin wote kete gorde kon keling kajan morning ame. Gwasa titino ki mi morning kaji ki tiang kaji neri ya lari ya loitas kata da lini shung ka no TV kel kaja kajarun wanga me gor jeno bana rwani tin kona lat ko rodian bana keling ko kon ka rwani tin wan to go liang to go rano da roda palping keling den ke da jo son wan da keling kan kono niam karetin kontin bana lat bana dil ngajin wonene rewit ka sa Sudan mal ngode peje mal ngode nana bana kula ruach ketin kontin pin kamal tame no bana tin kon ki kaish ne tin kontin chala de kuma sa Sudan bana kling rig dalen kontin pin ka wode mal der bere wi ka sa Sudan ko Sudan ni chang lo kona gujenu mal tetin but mal in fact tel mishal mal no ko tela mal na duptin content pen kamal der gwan wode kon kan hajpa no man bana dil ngai gwasa me bukon ngajin go te ka na da chare ya laka ko cha gur no de mal der tetan. This is one thing magora no der ngach chana kainin kon lat ko rin chana ngach men bikon ling gwasa me ken yam bana kaini ten yam te chala da kuma ke me yadit no bukon kul ngajin no ka tok de en kuma kirme yadit gwejo ne kon intere yugo so Sudan no shikna ki telemengai kare so de kon mo de kon lar no gwase dan me chadi ni Uganda shaga no re wika so Sudan shalinga no me china shi banyal jo ke kum kim yadi de no jina ngum no na ka je chikana do tele dini Uganda ti cha no re wika so Sudan la UPDF. Okay, so chikana deny ki kan a lot kan a mal no cha kokten leo je ci kon me cha la Michael Makwelwe ci kon nen ajana tele kum Uganda mishano rai wit ka so Sudan na mo kai kel ka kore ci kon benen go che benyal nyok yes kum Uganda che bere wit anyok cha ji indicate bone Ugandan government ne ka parliament yen gwa dal kan dolti kala do nene de dan cha ja ka so Sudan ka jana jagge lora banga tele kon ke benjen mi charel ka kwidien walka so Sudan ku kene denied no tele dini Uganda ya nangrai wich ka kore shu kene ben admit ano chi Uganda shi chub rai wich ka juba ka so Sudan ka kan cha ke station ke cha galat ka dor shal ke lure then one thing you guys can remember and which kim yadit che gorno ba to ba jala me jakon ko de kolar no cherne enten kon tin la jor cherken woka todalo tela mal metekeke ke tele menge kende lar no ken they are slow-minded people that cannot think clearly alaken tele ka charko de ken analysis de ken lat tele we de dim la ken ala ga jeno mishala de to catch they just simply accept and go chikim yadi de la rotel kum you can michano no kwa ken ka jang ka tet ka some of the equatorial and mandanen la ken mimo share talk la kana lat ke je chen kala do ne me catch we can deny chen cha we talk we can lare catch they go the opposite ways so men let ken jor de ko laro no catch na me catch nyam ke kui the president of UPDF in the land of South Sudan ken de jake je kon ling bono jake ko biken nuar biken ko nak and they did chicken a lot chicken nuar ken ngana la talk je kon nen kanasir ren la bogla boke kwimuka bogo ko jen neken nuare
This is one thing Madera under Jangache no. Kir can talk chicken and women latlet. So chi Uganda and chi Utere Wiki Juba. Kaka Kora Chua Dr. Machar, Chai Chu Yen. So ban yo jigano Mogolka. Jana call an a kaini kente kon lat kenke. Kenet and Kuma men right kim yadit. And no tell a talk ke Mugamba linka maybe can a deal at the ballad no she kim yadit talk to the lat keep so Sudan. Kajera de Janana. Doran Chalke Kajekeji. La land Dungi Equatoria. Mantika border. En border Kajekeji. Kojan amun ameteka kwak take a goli, take a copper, ke mineral in corner jikapin. Cha me the charge to a kin me yadit kana kum Uganda nika 2013. 2013 a beneka in 2025 at the continent. Ke munga a moon enden content shall ke Uganda. Me shala the no nene a uchi kirm yadit. It's a moon cha jakwak to aje look. To alar no tell a moon misha kwa kaji keji kana kon kwa. En go kaji keji no land so Sudan. But door charge gul kwa kapinya kan ngach. Chako nga chako kum Uganda. Jene nen jena wukan kan naga mani point de ken dini kim yadi dini SSPDF. Lo tandien bone ngana tan ngana ji ko to tan. Shukan kan nak kurandi. Raina murai kona. Ko chi jen chang ne mono land of kajikejin wo bet pin Uganda jetetin ka kwan mabar. But cha go no ba jilin kukan gole kukan la cham ka pin. Kaji kan mun kana ko kan ko gi Uganda. Jena kwa ji Uganda kwa la use ka je abikan te land South Sudan. So this is Kajarauda. Kaja diodian janene. Kakonin ten pai we chana jelinga no Israel kena kuma kirm yadi chikijek. Dobran chikijek ja ko bane de konde chalke Palestinian ba ke nang rei wika South Sudan. Ba refugee camp ba jalat kalan of South Sudan. Kwa kunyma ba panal ke ba Equatoria, but the talk happened. Mechi kondi aramo chana keling ke Tiana take on it to or you done quick and man sure a lot, but when it happened, and which it walk, China, she can react. A canaman latke, a catch, she talk. And no, it take a Palestinian, it take a Gaza, the Banangre Wiki South Sudan. A canea catch, a woman yen a benialka kainum. A woman yen Misha talk mula yen a latke jama. And this was their accusation like an alat. Naiti. De kolarno sharkian kwike. So kajen gwate pai to gaje shikone te want to kwetana kelim. De konen ke media to goal lat kan no catch especially jang Rudian dialat kan woman catch tele Palestiniani te banungre with ka South Sudan tele meeting need to take place. There was never any meeting between South Sudan government and the Israel government. Ka dobe dan lat keneja. But kakore Chikone ben fanya out the no door charge gulat kepin a man in news need to goal. Media need to goal. Te take a follow where to shop ke bus dory. The laden go to kuma South Sudan ka talk de chiga right ke kuma Yuga ke kuma Israel and ba ne konteka Gaza la Palestinian ba ke relocate ba ka nanka South Sudan. Kenya mikone call no de nanka Sudan. But Sudan tere kur and then you can nyok muku kone switch. Bana deal ke kuma South Sudan. Neme a refugee business. Mimo yen misha kem chaje nang dorun ba muke yo yene to. So no ba Palestinian ba nang kalan of South Sudan si mi de lat kepin de lat openly akene de kona la kwar. But kir mayadit ko generami mo take a slow mindset, a slow thinker. Che duor che de mala lare ala naniste larno most of South Sudanese by the way. Akene cherke charity anilong chicken dual analysis chicken a lat chicken a gori no be ken a lot. The moment she will add by jugono jin a gen tribalist.
chi national jira me je while lat kono talk eventually she been talk no talk la talk and go chi kume yo South Sudan kana kume Israel chi ken gul te ka tem ko ba Palestinian ba ka nung rewi ka South Sudan ba ka Gorlan me beke titin me ba ka bin station tin ka ba ka bin laktin rewi jindien rewi ka South Sudan chalat ka Al Jazeera chalat ka media ni nying merke medial so everything chakalat but gwada men shi guji South Sudanese tin kone la jor ko ken jeno ka jena shwa kum shwa ja gon ke yene ti jek but bishit kene me rami mo mi kule jonjen go ram me chene me lat den bi jogo no gwan kaiska who are you jene jen gwan kai ke fondo ko logi jen go bitok bi jeling mi bu ben rari yo ko kore ke in the first place logi jen go bi admit no te muto so mishit kene me charoda lat ko di ko neitin wan chicken chair ka do badana ande South Sudan there nyam ko jam ko most of them gor kane yo gor kane kwak they never care about the South Sudanese people jen menen yene tam ne ideal joy ka refugee camp okay mugo kon ban gwas mi chana yo ngaje no e kach ame chala da kuma kir mi yadit the reality is this Ken they had a meeting and on that meeting chika agree no ba Palestinian ba ka relocate ka South Sudan full stop. So that's it. So ba ka din lang ne ba din lang ka South Sudan. Ba reaction janane. Bikin ma yadi beno gondo ba ne tin kon tin la Palestinian ba ka no re wika South Sudan a kana jala ne tin content re wika South Sudan. So gui kon en wodi na meni no jeno kwera mo che fail. Ko jin mene ku ke la lat kaini bina be per ko run chana no ayi kuma take decision on and kuma muku decision ko jamaica ko ne ka ko ka lat kaini lo che tok che galat so de kon la no kuma no mo shi kuma jo che dier kanitin kon tin ruaje so manan kon ko di ci kim yadit che dier ke ji South Sudan kir me ram dier la tok right now right corner de kon la no di there are refugees tin kon intere wika South Sudan there ka kon ang re wika refugees in kon inte ki Ethiopia tinte ka Uganda tinte ka Sudan tinte ka Kenya kendi al dere ka kon ang re wika Juba dere ka kon nang re wika South Sudan dere kwendi dere jade the no bo receive the nation dodien and no ba lok re wik win mutika kore teka tin manene itimala gat la ka kwalke bega kula beganga di changa security mitedi na mo chunye ko ke jin to wiye gwa okay one thing and bianga yen ne ko ala which morning do dien chikere ngaje no take ne di shoot chikere ngaje no take ji South Sudan to shoot chicken changa ngaje no take kormela roda they don't think about that because media and kon lekanka chicken media and content the content nyen kona ti ke media and todo long they do not have time for local news ke local media ne tibikan ko lingi tem le roda angam de wuchu bantama ka CNN ka Al Jazeera dele chuptena mishi mi jek ci jalat jando dan de kul chupten but mitala mi jek mishalat ci de chupten ma do jang report cha ja deling jemnen yana manakan kon ge kam kolen kum kin mi yadit ci win mondo dien tiken dieten because they have no idea what is happening telecon voice getting kon latke and etin kontin ala kir ma yadit ko ngai kono en wo chang ranjin Canadian content la international community metal ji position chicken bro kiji they will never care about you so la kan kul wieling na kaini ka politician tin kon tin kwana kwagal nekaken a very wrong and mandan latke kuma kir mi yadit so kwana ben gwasa me kono ngaje no kir til lade ken dial chika kaini chana kuben ka do badan en go South Sudan we ke right now South Sudan
boroda da ka gwasin be bana let put fact straight talk kuma South Sudan boroda da ne di sharka tiji Equatorian cha mundien cha jakwak cha mundien cha jakwak ko tege min role jang mlena nene ne di sharka tiji Equatoria kene di badge but ken kwa ka le use ko ken ka gwar de ko laron ka gwar len kene dial ko ken ka gwar ka educated people, and when they want something they can get it. Ko kene di shi gwar ngai ken demarcation dien ngai ken kaidien la mat karodian but problem jene sikir ma yadit chenetun konti la ji ko tora chaka dak ko ken dike dur azande ne belende ne dur ko kien kan dial ba kon ken won nyam ni dioja so gane dial shaga dak sirman cha kon da gwad ma kon shal no rekir mi yadit che murle che jamoy ka kwakte ben war baka ne keja be don wari be jadak maje o kien naga nuari nanga gat kien men ran teram pele. So this is how kid divide us. January anyo mudaga ka tet wone kane di chal ka ti bar right now to kon ka gitara ne di ti ka gitara ya kon golpin murle kuje mi gitaran berga kuje mi ka gitaran tet ka kuje mi ka gitaran. So all these people kate sha no ono bi kon nyin ka ko bi jang bu ken kula busy looting the country resources ko ken mieda ko ken di la peken ka kon mi sha kam ge tok cher mala jogla chol mi ka kon be shubiet a changa chwer bere dwar by the way ka ti ka jong mutrar mi cha yo ring na la bine jen bi chwer du na ben ba kwal den be jen ka do bdana gore je ka je jen do bdana lat ke kir so kir de ko lar no ken ci ken plan ka run ton wan kan jang ko jang ka majority no ka ti ken ka mat barai na ngode madien ba we jek right corner because some of them gor kan ba ka link story no kan ti la ruwe especially men to so san o ba link no na ruwe ana no kwer so chicken dear ko te ne ti ka refugee camp. Imagine more than 14 or 13 years right now na ka refugee camp no china chika lunjok ne dial chuit na but ka chikir ma ya determine char for once and order this problem issues conflict and to because so dan daraja en ko fueleje dual ko dere power dere jabat ramete di ramamo marama mo cheron ko dere na dere karwach so ne de kontin laji Equatoria bara di ngaji no dori ne kaji keji chaja ko right now take jo mo chalat gwasa me wude shalke Major General Benjamin Goro jen ramkel me larana spele aywo jen charwach Canadian consular reporter ne de consular roin la kala charwach ke kwi kaje keji che kum Uganda kene kum South Sudan chaka gwany la kir kene wudu shalga me Museveni men chalat gwasa me jenene titi chiken mun kaje keji chikena kwak chikena cham atu gane 2013 bene 2025 to kontene cham ken min roli kwako kone to konte la ji Equatoria ka ku gane display joy kene karof jika most of Equatorian ka karof jika mantama reason mo wudi ken kane tisha divided taga jako biga tekari kam niken chikir mi hadit ken ne ketin kone la ji Uganda then chiga rodian realika she can negotiate on how to divide kajekeji resources. So Michi Kume, Uganda, Sheka collect, became some percentage, they had to give it to Kir Mayadit and Bolmel. Because these are the top people in content kwa country resources, kwa kanang ke chamgaka. So, ji kola ji Equatoria Makwala da Wood Shale Major General Benjamin Goro, a general choice right now, they know we have to fight back. Because future gun kwa kwaje destroyed. Miro liko kwa kecham. Atu 2013 mechi kur mechi tuok. Benega 2025 me. Ala mun kaje keji. Wajan gwada dan and kam ke miro lera atina la goli. Kwa jis Uganda kwa ala mir kake. Kune din kontin
la ji Equatoria ku kan cheng ni refugee camp jen mele yana no there's displacement in Equatorial region ka kaje keji jen mi mo take insecurity mi dire witin winami ka kuma dung Uganda mchikala no going ken kirmi yadit kene Museveni kone de kone chala nuare kan kono ngaj medan no kan ji Equatorial de tigere ka jang bara ina o chire gindi chapen ko ji kan ngaje no kire me gule yar wech gule divide nina che gurje no take a national government mo ba create but ko ne to wan ka South Sudan ke slow thinker chicken a church chicken analysis chicken a let what they have done is wrong. Putting Dr. Riek Machar under house arrest wrong ko Dr. Machar jaram dan de ko no cholo no wide te wonga mite michenen mi jek la mala la dan take a pes be la take a pes ba pel nen yena tama ko gwada tere ti jena tama ke tichop ke je ti jek tichop ko de cha kula la do akir mi yadit without thinking eno so Sudan bo ko do bedien ne ko nan tigoro bi jikam wo kedi che dier ke ne ko tigoro bi jikam la lar ke no who cares if they want to come back why don't they come back Manalu njo ko biya benak jene ku yana linga no of course chu na karo ji kam la talk but a leader should say that and ne ka ngum jika lunjo ko ne na chicken jen ko chi korea to gre wiki juba ka South Sudan no shengna men shalinga no tenere shop ke 350 refugees to chi foot from Kakuma camp chi ke chumne ka torit ke Equatoria and there mo ke liu nagbot ke nagre ke chikalat bon wote ka tana ti liu ka ke da do ke bot kenero ne tijel ke choki ne ka Kakuma camp ko Kakuma camp cha refugees cha kwenen cha jeng so they have no other decision than going back home gwami motel rambu dier ke tigdu bade jin yene mun gura ndana cha kami but ne rishal ga tiji ko tran kule jen ka refugee camp landi ne jen cha ko landi ne jen ntama kwala gora kwaje ko fight a janka ne ji Uganda because this is what is happening so bana talk bana jabdi la kwa and go bisa Sudan bete kamal Kir had to release Dr. Riek Machar from prison ko be 2018 peace agreement be je kula realeka so another thing jane chikonen ka Kir no lada jeno ken mal ken collapse mal cha tan ka ron kinera widwal badak men chal ke loj marka ko ba conflict e to ke 2013 mich te grundang de ba je stop Kir me yadit wasn't ready che larbo foinde jene to che ready ko de mal de jatan chere de la to ko jen ramimo gore kwen gore ne mietje gore be country ba je develop kibna bega chenga lora telco that's why you see jang dial many the cocaine content je kemiet kake these are the people that they are taking South Sudan backward chicken gore yana wate ga mal medeben re wike South Sudan sham keni kwakten kon dong de na take that's why you have seen it nowadays mishi wora je ka quick and we had everybody be jukwet be against you kene to ga shalar ana ka liu lora bang mi shi kon kula jos nenen kon in chuch ngam biya jodien mi ku kon ben ngwasa men go mal be benedire wike South Sudan kon dil ngajen wodi mal be ben but be ben through Dr. Riek Machar tele ye choice changa kel without Dr. Riek Machar tele Michal Kemal re wike South Sudan the same thing happened in 2013 the same thing will happen but this time around be ko beje long men pankin gan jak tele gwan bu ko ten chiga bu ka lani Equatoria but biken tika gwandi ni shal kamo Museveni ko Museveni right now jaram dan nget kan tera da dien kati diala kona latke only Museveni can serve jeng ko which me right a jeng council elder ka do dan kana gor ke je shi akene to shi karara din kana gor they don't care and only the kokien chushka the kona nen chui leader always keep talking peace will come activists also do the same thing point and Kir Mayadid also say the same stuff but mal be benidi kachi ken mal ji kana ya Ramadan de mal kul no njaka tijen they thought that no mishika dakama chachi kana yen to this will end the suffering of South Sudanese no kama kwa displaced nana kama kwa kong kaje keji
kama kwano ne ji Palestine are wike South Sudan ka Uganda na kanere wike South Sudan so gwa dia bene bebeje long re wike Juba. Let me say that because Juba jen base and jen men kwane tingwan kwa kulutin kwa connecting kai lat ke ti jeng kan dial la de ketin lo shere min tam land South Sudan shere me gwan mala yor kan jektin chalan medan kume USA gwade cha invest dun South Sudan cha je cha ga ko ka je cha jon kan no jor ti ka we dun kan ne kun you can accept cha kan no same thing gonna happen too ka tele me balel me de ko lar no di ne tingware wi ke South Sudan cherkien ka ti tiene chicken is share beyond. They don't think outside the box. They think within. No. Tetana la kebe gwaye. But big belora bang gwa mi motoko te tere wika South Sudan balon bamagwa. I'm not sure about that. So ko kujamo bukon dil ngaje no ben malka it require all the people to participate. It require Dr. Machar no budget dilun. It require SPLMIO detainees all should be released from prison. So na me be mal be kule jab tela mal mi bibin wan mi mo Ramadan de mal kule ben kul tereti jen that one chairman talk so jo lin kona me ta dan en gor kon de mal der ben keje so murai kon ka robo de dien gwasa me ka kur dana togre we ka nasir kene bure biye ci kon di altiga ngai kam dana shoda lat kur kam SSPDF kene Jason Bor wan mi mo cha di ni SSPDF cha ka joitin ka cholo den cho bongon ka chu kan ne ko ne ka bure biye role Ethiopia yikan ga yodwan match ram kel ko mishalat wa police officer dung Ethiopia wa jen cha ber ku jimi cha ber ko tiga ku yertin tin edit la Sudanese te ku yer do dien cha police Ethiopia cha yu mo cha ber ngwasmo so me to ka bure biye jen de ko larno agwas mi mo me la market la take place then because bonding kone je role Ethiopia tenoka South Sudan they pass through that point so boniti la ya kap ko chonga netin kontin la de ni kirmi yadit ka buri be anyo buri be si place mo gwa ko na chinare na ka buga bunti wi yer kuna la gwi ka ku yer kan ku yer ba de la kana jen buga la wuta gwa nan bane te kule bo hosh ni genetia ka to yer kana mite mi chikan lo buga na ku yer so that is something jaga long buga na kule pin ku yer do recording tikaten so kore ji to pan chi me shaling kormu di chi kormu tot but te ben tok ka tok dien mekan kontar kan kon ngach ana do mo kol tik statement ba release but chi korje to la to ka china chi gluten so ngode ba je release statement mo kana release ben kume kirmu yadi tel mi chikan la dan tama ka tayi dan cho lat ke je ko jen chere mi class to kuma spela yo me chikana lat ano ngwen te ko de ajak ka malakal cha jaka ka juba lo potential ke gang lakin no shigaro dia na bar gwal da antigatin ka jan malakala mo so shigaro dia report ka base dung spela yo shi ju spela yo chikana yo kap chikan kanang ka yun mi chikan ga latit ka UN dio je chana jenen mishil kana mo amogwa ko kuma spela yo ko kuma spela yo chicken ji target ko jine jin jang ke jin tet jin chwal ke real government anam ke kuma man gwana jen then kuma ku ji target mi che jik ben nang ne jibe yi torture special ne da kon mu ku kale lan ware cha ku la ke betet ngayen man de tet lat ma tet ke ponche ne jo de kan je on de kan gala de kan kan special mu gan de kan kan da san me te che ro report al ken ro report mi ay jik ba idin la ko jan ta danan gor kan je kon ware la kon ala kon ka pelika then after that ba kon unaka ken so telengu so mi chirga me ajen shane na ka kuma espela yo bara ina mrai kona kuma espela yo chenyu do no betel choice ka gwasan be men chenyu do jeno betel choice ke jenene wudi shal ke kol manyang juk cha jor cha jiling ajen na ajen Dr. Machar men yan ke je shi siyasa shi politic jen yan ke je ko jen a criminal rami je che mi je che jela so ko kujamo ronge ko de je dilien
Mude ko lar no de man chala de kol manyang juk chiemu chi to ko kol manyang juk poinde arami mo gwan duire nyira nuari long kare teke de ka jo dana lat ke je most people tin ngai ke kol manyang juk ngai ke no kol manyang juk poinde jaram dan la terrorist ko jaram dan nang nuari chaga nak nuari ngwan chaga nak long throughout the struggle je nuari ngwan nak netin konde nuari de la deka chaga nak mishu guji je tilat ken ke kane de ti la jang politician ni tini mi jira mate gude la tok ci Denmark ke me dong men gwa de jor ko ti la ken kalat la ramadan ku ke expose ramadan loke men ngaje no ne ti ne de jira tok kana gor no bi karam mo bi kan tik de bi kan bat ci kana gor ram mo betedi ba raj cer me let kana ka doctor ma cha cer men jare ti jen lat kana o jene criminal ke jen rami mo mishi mi mo cha de lar no dunde siasa cha yen ka ku siasa ka mi cha yen ku siasa ka why kuken kuma spela yo members kuken ga yen ga jakela awodi ma ken o ken kenete mo kuken ga target based on one talk on wari na ka kon ke du 1991 that's what they always said and na mo ngen manana to ka jang aje 1991 all the time they should be tired ki 2013 signa abnegane even 1991 bona dong a power struggle made an ko to come Dr. Machar kane wudi shal me Dr. John Green de mabi so me do it work de you will jong na there to talk china de ben right now bana nyo mulu na ke jog that je no nuere kene di jek e ko chi nuere chicken manan tigi chicken la rar so nuere tandien kene to mot la jodi la kana top chicken e bi lora bang chene ko ke la bin ken menen ken mela rek bi ke bet no la roje mi she ngaje no na me chi mu ko kon chike kon slow thinker ane tandan la slow thinker kene tin kon la cher ka char metot mi bichu togon gwadon bi wide be yu nyon chebele char head ke kamenan bu to gurun agentare nono ban me lat kono kon bana tegidi de kon ngaje no en ken jang ne ti kula ti ka kol manyangane so these are the people in kon nyere kon loko kon these are the remnant of 1991 nere kon tin yar ka kon do nente kon tin yer ka kon den menen yana tema kon na jolkin ka juba cuz terami mo mi dier ke nuar so mi rodo chak chot gwan mi chudo rodo tin aje kwantin bi chubetin bi yoginyo no chagwa chatere ko choro rejik that position chana bi yar ba chu nyutun gwan mo je kwandatin ke 2013 me china me shi kalime yan wor na kane tan ne changi ajin wara diene jingu na kaji as long as jinwa but che benjo igwase meno ko kir goro bro chung tele other choice the no benwer ko kien be ka jur ka yoko bi ken wer ko kien bi ken kula lok that's why you see people are kano e kan wer wew kan wer yoni ke jor ka yo wal ku ken no na kan ne kien this mass displacement to kon tamare do anwere dumi nwer jel ka kel che dem to me do it should stop long time ago nwere kan nyenyo korodi ni ben 2013 kan nwere nyenyo korodi the same thing 2016 bo kan nwere nyenyo korodi ante nyok ban tama 2025 kan nwere nyok nyenyo bo korodi ga nwere bano dan lelde we mean that to mind and take rek ne de konti la no ngala SSPD view den dial chike jang ne den kwa ga direct in wakal lan ku la rol nat kan nwere ku ga direct ona wal ku yene jang anti teken kamilet ken please ngani your gwanter man gwanter bo be jengach so gent ko jangay kan kono ko kon jitarian so we even as bana yik charna bana ko kon jitarian this is the only way and ana bana ran kula luang kala dika ran me ngay jen wo jin gwantere ngeje ka ngeje jen wo gwanteru bara che tok de che ja lebe la bide la ngeje na ram me gwantere whatever I will do tomorrow be let ka but kon la kon is very easy for us to be fool right ay ka kwen ba mo ya kwen ya to bi biet tan no dien bi la lat bi cho gore jen kwen mo metita nan you don't care no tene de cha garar to mi te kan to kwen ko ja mo ya kwen gwa de me bi ngai no ne to shi kriang ba this is very wrong for you che chong do mo de kon char ka do me de won no re kon yam dere gwa lo de no bana char chit ke nating content cherken kuike now you should be thinking
beyond the box sala larke ke bicharat sa the box miti radio lam wayi bicharan ko ne radio bicharan ko tin ko na tarar ko bichar ko shi ngatin to kudu gwad mu cigan dial cigan but bichar ke future ne nuku future gan ko men future country ka mulat ko no bi doctor machar bro de chung chala no is must. This is probability ano nga ka bela kwer ya la ro nga ka to bro de chung chala ro jene be kwer be je kin mi hadi dwala bang la je lora bang. What if doctor machar je fail run naga na lora bang ka ki power struggle. So de kon ti de kon ka ngach ano nwari chana chuang agwa char dan ngach. Okay, cause banatin diala kontin nyon ka kon bukon ka kul overcome mitele kon unity. So dara gwano ne de kon ngaje no unity a power ka kon real power yala larga no ne ji tot mat ka rodian ka jel kel tete ka shar kel kalet ken ngane kel ka kwika walen ken banya people to take different ideas to cha rodian mat jara ma ka jala shit ka de tishe bat ke ok tishe bat. This is ta dan te kon were one con batele con unity alino ran chi ngana me hen kwa chonga kir me yadit chonga ka Dr. Machar chonga ka garwe dwel chonga gwada dana chonga tin. Please we should act as one people la larke anon were kel la talk mijel kon kel ko kon problem kon ke real ka kel kon yel jen bawol chono no wer jel kel ban wer mudak ro de pin ko cha mu ko kwen che gor no be char ko cha daman nyimman gwan gade ki gor ka cha nek ram ma jen duar de kon lar no. You don't have to be such person and will be ro de jako bitalot re which nware gor ko na bana jal kel chukon bilar no te ibrane to be struggle ko bete ka kwen ka bidam mor bi la cha gorob te kwen e masono bi yik te ka kwen as long as tigi to kwen mo bi de lat ketedo. But when it come ko kon target kon were, this is something that you should be considering. Bi de ngaje no damora mo ni mora mo mu waje nak ke waje mu kerek. These people will come for you too. Nyina ka nasir nyina ka fangak nyina ka panyijar winemi. This thing is for them, it is their problem. It includes you. These people, when they have done with other Nuer people, they will come for you wherever you are. Don't think that you are in safe haven. Teram take a safe haven. And around go region will be your be ramdan la guantar be ngach so jen do dan ban ko ban ye terke je kajen bu kon non jiram mo tel kwich kan Nuere lana jen wa neutral. How can you be neutral men na kaneko Munoka front line bem den ba jo pele kene je neutral. You can be neutral on social media, my brother. Ke be jena neutral ke juba gwad me mo jego kono jegeten ke bi jang bi ka palle ko mo kene kwen ma kwen la je ke je dorante ke kwaktun wan rek ka kon to kon ke resource de kon doran lat ke je dech whatever mulwanga ke nin gat kono ngalon ka deke gat kono deke o ken tele ke choice ko tele gwam bararar ke je tele ke unity tera mo moy ko ngwane bi kan kulu chongo no ko kon wate bi wer bi negative fan dumudo kon ke mat kon dial kon wari. I don't think the Oranda and they do there Newton. Ta condemn nectin to. But community mete daglani jaramaka jale, what happened? What do you expect in the end of the day? Ma be expect destruction, maybe ben kiji. But the run baje bedak. Ko tele ngutel unity. Even within our community right now, konware, chiko dan no. And then nguche kamana ane na roje lungu no ngu. Nga ngula point shakan la wi la de mon. Are you normal? Jiram la mishit kana mo. She go no binweriku bikalan mala reality bikan man do da under roten bangach gad mi chodul gorgo. By the way, why do you have to go to school? For what reason? She bana roini bana ko ngach she bu kon tale ruin mon ge ban jo ngach she bu chonu bu ngach yo chong mutedi kano bu hoj bi ngach bi demarcation do arun bi ngach no okay da jane fek do ara jane ka do bu di right na rodin ge je. Is it not? Nane odi biran bi kwen bite cha gorte chine te wante ko de chuten wal bitin ko ne shiga went through bikangach. And also you should be thinking how to overcome them, because these are the people that goes through the same thing,
but then ba ji gorno bi temator mi bi ger mi bi change chibele char chikeke mi chi gwando no kon ke gwane kon chi ga nong chi ko nong re ke char chana nga chi kon dul gore kon nga some of them tell like opportunity mi chi kan je but here we are chi kon betene ke media ne ke social media ne. So mi jin ga nuere nyen nuere whatever way mi dere la do bine ku ka ja ke chi ko da kami use it help your people with it ko jana danen ta kam cha bi min wo kiji cha min to but mi bi ala je no mladiana morong chwa na chwa ka chum na the kichi ke chi ko te ram chum ka ko mi che to ka ji che ben ka ji it happen la to ka cha bena ju gon ji to e wer yu sala ngen je mu kan che to den be mu kan che ron maten den be je. So what is the reason of bana show gole gurje no bana jal kel as no community as no society as natinas but we tell unity la ram rod we are your gwas mi chi do dan to what social media gen quit man gwar dol wherever without having a proper direction mi bana woga je kon were we are not moving anywhere doran gwas mi sha dak ti dial chi ke je ke we tot so bana woni amade I think it's better de kon kwar kon tin nyer karodian de kon jogo no please du mutere yen a share right a share run share jang share chunga ga kel abiga nwer kun jabian nwer kun yen jaga na kadera mugo right cause jena na gor kona no bana cheng ne rof gcam karun tu ngwa run dial jen choy karwade this thing ko kon exhaust along ni jeni wi ga cam tama choy shu kane kon it's too much take a critical condition mwar te kana ano tele kwen mgwa tele piu tele kule toy natin so be jeme ngwen re do aran la ti luadu bi pur damu te yan mitele ji yang den bi pur bi te ko ken bi kalat then you enjoy life but go to me miti ka ro bi kem dinatin live ni ration ko baration ba jenu ko bi kwen bi kule je because with that ration tele mbi cham kare wo kono jagalon it's too bad kati ke never we right ne kare bi kamano e yan mladiana mo jaga kirmu yadi da kwermu gwa mi kirmu yadi da kwermu gwa why do you have to go to refugee camp? You should be with him in Juba. Okay, so there gwano de kon de kon kelinkel so and message dan wo be kon ngaje no what kind of direction are we taking jin gan werana mo nyen werana me wo kon ka dobdin ngai ni jen wo jang chikamenuko joro ko kien chikamenuko when it come ko tena ka struggle gwadmena ka content we should also stick with our people. You should stick with Nuer. The kon chong la kon la Nuer ko jang shungen ka jangken. So miti randan mishi mi jegla ban yonya miledi mo mi jeg. But leader mishi voice da cheje top do na bed bang thinking that it jendo bran ba gor ka je ramugwa tele malara miti mi talk. La jonji mu mishi bi da shikene ko kien. Why don't you keep quiet like others? Why do you have to keep quiet and I'm not you? You know under oppressor bibiet and we mean that no goje. You think that you are comfortable now with what you have. But there is very soon mandana jagiko be chengogwa kaje. There but right? So kujamo de kon reality de kon kangach ano katelat karodian. Andaman dune shank nyak and wale shanka wal bakel kapai but dakron kina dangrodian dangrodi ditch. Ane bana jeka shang rodian. No ko gor kono banti diala kontilat kurin bukon kangach please keep on checking kan your TV lana gor no bar wani bagalas kerunwang chang der tiang ketin kon la tuo ke wani kon tuo re doaran kon wari no mani roletin kokien so jo me de nywa ye kel ban yo jumro dien ya te kamal bye bye.